PenNet program clear to zong te chibe ule tunchu mahianin thalai huang te kan mangdona ama sabarin Reverend H Lalropuia Kawmna hun kan mangdona ani nena tanghianin PYD te engtinge kanin kai shwaya ti te kan mineral bol dan tele kan rong bol dan chanchin tlang pui kha shiat kan tumdon ani ole puma pui chibaile chibaile in Kawmna hun kan nei theya alomom hle mai cha ama sabarin engti kumaching nge general PYD president ilo chel kumdi de khamin han soi masak sak don mi nyang general PYD president mo phurna hi sangni som paruk atang khan chel chawin ripui leng ten ti hian min han nang chho chungin tun thleng hian kan la chel ve ram ram ani chuanin general PYD shwai tu te kan lo nei chho to dan kha enge a zawai zong zong chuan shiat haranga atlang puyang kha min shil thei chuan me han soi sak le don mi nya general PYD shwai tu mo phurna hi kan lo kal chho thui ve to in chel tu po kan lo om ve nial to a ke hi president a hian som le pani na che kan ya ne kama hian Reverend Kel nuna hi kan president masaberania tin Reverend Ke satin velan an thak chhole a chumi nuwa chuan Reverend H van kunga ni chhole in Reverend Ke ro paran an thak le a Reverend P chunga ni chhole in Reverend Alarin sanga ron ni chhole a ti chuan Reverend Zaloman ron thak le in Reverend Zoming Thanzama Reverend P Sirang hak liana le Reverend Lama Soma Sailo te ron lang chowa chumi nuwa chuan Reverend C van la lena lo lang le a ani Reverend C van la ena hi sangni som le paruk ninga thanga sangni som le paruk khan ne na tang hian charge kala tu thleng hian ala ti ve chok chok ani akan chai ju hei tu na kan president kai shwaina hian tu na hian in North East India PYD hi nung takin kan kal me kan ti kha kan belvele lok du ani chuanin ani le hemi general PYD OB ni tu hian in enge qualification ngai ti te khatang de kha om ve rengem kan constitution hian fel takin shwai tu mo phurna nei dan tur hi lo da thlapa general PYD president ni tur hian kumsom ni le pasari tlingchin an ni turania tin rongbol na lama hian ordination license nei chen ni turani ti in kan dan hian lo da thlapa chu president bi katan ani ti chuan secretary le treasurer hi general license holder chin tetan executive board hian ada a ti chuan chungji nga tang chuan remchang le thok omia asiat te kha executive board hian arwat mai thina tin nichina khan kan shroi tu te a khan kan soi mai le ka oma president te kha kan soi langa secretary hi mi som le paruk tuna hian kan nei meka evangelist James mal som dong liana kan secretary nilai hi asom paruk na chi ani tin treasurer hian tuna hian pastor Reverend C lalmal soma kan mangmeka ani hi treasure som le palina ani mek bok ani chu kan dan nei le shuai tu kan nei chaudan tlang pu yani abeng war thak le me chuan North East India hian PYD loadin chau dan te alodin kum te khate angchi te kha ashat le thei chang khong min han shil le te che hello mome PYD hi Salai Paul an yang hian Kawshan alo din tir khan ading ve hal mai lo dewa PYD hi India marcha ka hian kan soi fo thin ang khan United Pentecostal Church of North East India unit hi ading tir lai chuan India unit noya omania sas ko somnga a ding chowa India unit noya khan kal chho char charin hun kan manga ti chuan Kawshan lo pung zela khan India unit kha azau e bawang le alen tham deu wang khan foreign missions division anti thina man lai chuan tuna chuan global missions anti ta international UPC noi hian chumi rorel na chuan India unit atangin sangka zakwa somruk le pakwa
Mars ni som ni pakhat khan India unit atangin Notice India unit hi ding mai ro se ti in ain dan tir ta a ti chuan chutia aphal ang nge chuan Notice India executive board po Mars ni som ni pakhat saka zakwa som rukle pakua hian nei zui ani ta a chutiang ang chuan chumi Chuma rural na masaber chuan Thalai Paul hi Pentecostal Youth Department PYD ti in adin zui ve ta ngal ani hemi ma hian PYD ani ma hian unit sana kan din ma lo ni bok nen khan district sang sanga te chuan Thalai Paul alo ding to a tin bial le tual chung kan ti local church a pu Thalai Paul hi an lo dinga Pentecostal conquer ti te po alara kan siat zinga mi ni ome chutia gang chuan thui tak local ma se he rural na executive board masaber Notice India huwa pakan nei masak ber tum hian Pentecostal Youth Department PYD ti hian Thalai Paul lo ding to zong zong te chu thakin Mars ni som ni pakhat po chu PYD te ya tun thleng hian kan man chau pha ta ni alam de me chuanin PYD in real boldan hemi he ain khai padia chaudan ang tekha khadang dekha min han choi sakle do min ya yeah PYD kha khati khan sas wa som rukle pakwa PYD an form maya ma se atak taka in real bol na mumal taka kal chona hi chu sangka jakwa som sari pasari bor kha ani chau maya conference po nei lovin ti khan akal chho mok maya mumal taka kal na hi chu sangka jakwa som sari le pasari ti la kan soi sual om love tin ain real bol na po hian general PYD alodin ma khan chu local church then khata te district le section nge mozat bial nge mozat ta chuan Thalai Paul kha loading ve to maya chuan chuan arin real bol na po kha akal phung kha a in ngani manzat lo dewa amaro chu khatia dan tele mumal taka an function tak china khachuan hian general PYD kan ti a chu Notice India huwa pakaninen kolna anita a chumi noya chuan district sang tuna hian district som le pani kanom meka India marchak chunga hian chung te chuan district hruai tu le kalphung fel tak dan le dun fel tak nein general dan kal silovin fel takin kalmup mupa chumi district sang te chuan bial kanti section sang an district lenang zel khan an nei vele ta te chuan bial noya chuan local PYD kanti atol chu PYD kanti kha an bial din munazir zel khan ko tran nei ang zel khan an ding vede ufeka tuna hian tol chung PYD kanti ang po hi an tranem ve khop mai kha soi thei ni sela change chuanin hei enge kaushan te pol te ang te pokan din chuanin thil tumle din chan hi kan nei deuh tlang pui thina ni chuanin khateang khanin PYD hianin enge adin chan tak le a thil tum te kha ti te kha sha ta chagom ka te khateng te kha me han shil theila ania PYD hi adin tir atangin fel fight takin control tu te hian ruam man na hi an lo siama PYD moto kan ti maya kan thu pui bera hian Shifts for Christ an tia chu Kristata na sengkhom kan ti maya kan thu pui bera kan mang ani chuba ka chuan thil tum panga in siam saka minda saka pakhatna chuan nun dan tha le sa kwa na lamte siat na le thiam na lamte choi sa tin minda saka panina chuan chanchin trafam kim the dar na konga thei anga ko ran tho pui ikan thil tum pani na min da sakani pathumna chuan khotlang nun siam thatna lam le khabu zia ka chua thin ti in da saka ina palina chuan Christian nun dan moi tak ne na in mila in chei in da sak boka ina pangana chuan ko ran dan le in enkol na te
za thiam taka ko shan thil tum te ti lo tling tura tho le in khom tha da lo tin thil tum panga fel taka min pe in happy widi hi min din thap ani alam na may PYD member te kan thil tum le kan din chan lo she chang lo te po kha kanom theya tu na chang khanin enge kan thil tum le kan din chan te kha chang taka in lo shat kha ka be se ni chuanin I adudya chuanin general PYD hianin engtinge conference alo nei chaudan ti te kha shat kha achak om ka tia ka tang te kha min han soi sak le la general PYD khatian din chau khan kan soi tuang khan 1969 akhan an dinga mase kalphung India marchak huap state pakhat mai ni lo kan nia wang khan thil ti kha har ve bok nen khan akalphung kha king bai cho ve de uleka ta chuan sas kwa som sari le pasari akhan in rel bol na fel de mai lo lang chovin general PYD conference nei ve du na kha lo langa ta chuan sans kwa som sari le pariat khan kaushan pui rualin conference voi khat na hi silong muna khati lai chon general headquarter silong ani thamo khati lai khan an mang chu an mang masak ber ania ta chang chuan general PYD conference hi chol lovin luang takin akal chowa amaro chu ashranga nei te kha India ma chak pum huap alo nia wang khan alo hau tak ema ka wang khan a changin kaushan pui rualin kan neya a changin ashrangin kan han neya ti chuan sas kwa som sari pariat atanga sas kwa som riat thleng khan kaushan puya kan han bet phota sas kwa som riat pakhat atanga som riat le paruk thleng khan kaushan puya bet lovin ashrangin kan han nei ve le ngar thunga hau tak ema wangin kan soi tuang khan somriat pasari atanga sas kwa som kwa pakwa thleng chu kaushan pui rualin kan nei le ngar thunga kumsang ni edi alo her chu khan kalphung fel taka neya thae ti in sang ni kuma changa chiar khan kum khat dana PYD conference ashrangin kan nei thin ta ashranga kan nei lo kuma po kaushan pui rual khan ro relin conference ka kan mang chau ta zela tun thleng hian kan nakal chho pui theya kan lom khom mai ole chuanin I tuna hianin PYD member hi engza vel nge kanom reng reng hemi north east India hianin chi a sha thelo bokha atlang puyang te kha sha thengem nia sipui le wang hian kan conference nei hun tur hi kan han ti danglam sovin ahun heta ta na po conference hun te kan han sona he komisari som hi pakhat po November tha hian conference kan nei dona ti chuan report mun number atanga kan sia danin district som pahni member te hi kan han bel khom vekin sing ni sangli zariat somga tuna hian PYD member report kan nei lai ya hei ba ka hian mission fee la hian feel PYD kan din chumi feel PYD panga feel panga PYD an dingin Delhi aquarin kan chalai rualte na thok enge maza ta kalte hi PYD unloading ve boka ko san thade mai kan neya Delhi aquan chumi noya chuan PYD feel PYD po ni silo district PYD noya ombok silo khan tual chung local church Delhi aquan thade mai kan nei boka an ni tenen pe chuan kan thanem ve khop mai alam om lu tuke chuanin I general PYD noi hianin subcommittee peng sang sang omni ingalo sia chuan khang kha engza ni oma engdinge an malak dan tlang pui te kha sia remem reme subcommittee te malak na hi notice India PYD kan malak na pui berani maya achan chu ahu howa han thok turin azau thama kaushan dang tam takten an soyanga area zimte Mizoram chung area mai kha kan ni lo wang hian thil ti kho ma hare me ma chuwa chuan kan sub committee te malak na hi India marchak thalai PYD te chuan kan malak na pui berani kan ti lo thilo kan ngai poimo boka kan da poimo em ani tin tuna hian sub committee hi pasari kan neya kan sub committee te hi kan rin role
อันนี้อันรองโหนะพอ subcommittee อารมณ์นี้ตากะคันมาหันลากพอเราอัลซัมตากัน subcommittee มาลากนะฮิกันง่ายสังเบมาตัวนั้นเฮียนภาษาริกันนี่เมกันนี่จ้ะจวนนี้เฮ PYD เฮียนินgeneral PYD เฮียนินมาลากนะช่างแต่กันในจีนะเฮ social work day กันหันเตียงจีเตโมเฮงที่เฮงที่เองดานมันชุนจมเจลลากเตียมตีเตค่ะเชียร์ตะจากออกกันเดียเฮ subcommittee เตกันไงพอยโมอังเดียเฮียนิน social work day กันที่เฮอินเดียมาจาก PYD เตมินทรีคอมตูทิวตักที่จูstate ปะคัตมันเท state ดังมันเริ่มโลเทียเฮมี social work day ออกจบาร์นี่อัตานักันมันเคอร์ฮิจู state ดังคนที่คันอันโลมังเทฟิกมายาอันมานี่ state สุขตานะทิลชัตินันนี่วันตานะทิลชัตินันนี่อันนี้อังคันอันโลมังเทคบมายากันมันรัวเทโปตะกันนี่กันเทีย social work day ที่กันง่ายปุ้ยบ่มาอินเดียมาสุดทลายชวนอารมณ์ชวนเขาด่านที่พอที่เรียนมาส่งหันตาหลังโดนนี่ละใช้กันเสีย social work day ที่ออกจากบ้านนี่มันนี่เสละที่อินกุมสร้างสกัวสมกัวเล็บกัวกันปัสอันนี้ที่ชวนจุมีบ่จุยชวนจุมีกุมเวกชวนเช่นที่เพจชวนนั้นเรามังงาละมารอจูปุยตะกันมันบุลจันในจูสามนิคุมคานกันปัสกุมดดเสียแต่สามนิคุมคานอันนู้นปุยเฮียนกันมังกันโลกคุบมายาโลกลิงsocial work day กันมังโฉคะทุกๆฝ่าติดตามอโลปุยมวยมายาเจนเทลเตจิงอินเชียจีอาชุมอยตักนิโรเซอาทิอังคันทุกลุงฟ้าชลายรัวเด็กอันผู้เริ่มมายาดูเล่นพอเห็นกันง่ายปอยโมตักเจ็ดตินกอชันปุยปอยน์เฮมินีฮีออฟฟิศจลตานนอติสินเดียหัวปะมินปวนสักเงี้ยกันลอมคบมายาที่ส่วนวัดตักเล็กฉันเห็นง่ายตะกินตัวน่ะพอเห็นกันมังโชว์เซลอันนี้ที่ค่ะกันสวยที่จินนี่เสละจุลนี่เลยกันละสวยเป็นเสละนะจนนี้ให้ CTPYD ตุงจังให้กันจดเลยได้เจงให้ CTPYD เตอันหันมตาให้ช่วยถูกinform ชาวดันเลยเองที่เงี้ย general PYD เนี่ยฮันไอ้ทุนจมดันตีเด็กค่ะมีหันใส่ไม่ได้เชื่อเลยแต่เจ้ social work ให้ที่ส่วน CTPYD ให้เราหลังเรียนฮัลเดว่า PYD เลเวลส่วนนึงอาจารย์โตขัดยาสมกุลเอปกัวconference na October ni social work day ta na an puang kha a hlok dan tu ra kha kan han ngai tu kan abikin CTPYD iron soi chu chi kha ama chon CTPYD hanti chi po khan lang lo kan general PYD kai shoi na khan hemi khopui chunga hian na tho ho kha an du ngal taที่ชวนนี้สังนี่คุมาคันที่คันนั่นถกเข้าโชว์ตาให้มีไอโซลเอเรียเฮียน district ปนิกันออกมา North Mizoram district เลยไอโซลิส district จุดกันช่วยตัวที่ชวนเริ่มเสร็จกิน OB meeting joint meeting อันนี้ตาแต่ชวน CTPYD coordination committee อันที่ตาอันหันดีน่าอัจฉริยะมายา civil hospital อันหันที่ไฟเด็กะตัวเท่งเฮียนมีสอยอะไรทิ้งเวียอาหุตุเตคันLalropuia ti khop maya ti khan local social CTPYD chu North Mizoram le Aizolis district PYD shwai tu joint meeting ten kum tin hian shwai tu in ruatin an mani ho jinga changte bial Aizol ko pui chunga bial president rem changte obia mangin ti khan an local pui chi na ni kum tin shwai tu an thak ve china an ni hi CTPYD ที่สวยเจ้าเดียวไตละอาจารย์สุ social work day ที่ลุตูเลยอันนี้ที่เองคิดมากันเองคิด general PYD พอเฮียนอันนี้ที่กันรินโรลอันนี้วางกันสวยเจ้าเดียวจากกันจุดต่างชวนคัตยาอันมานี่ปนี่ district ปนี่อินเรมเซียมนั่นแหละ OB ปนี่ฉันเนี่ยไงนะริงดขานดีกว่ามาเส general PYD อาการ
conference kan nei na khan agenda lo lu ta thlat maya chu ta chuan social work day le thil danga kan ma chop te a lo thlin thei zok na turatan ani chuan joint committee joint PYD din te a khomil zelin mo town PYD din te city PYD din te hi remti ani ti in general PYD point resolution kan nei ta chumi dung zui chuan ti hian an kal chowa lungleya te chimtui pui sai ha te longthlaya te serchip te champhai khozol tikhan kan kho pui lian ho hi chu joint PYD te town PYD te city PYD ten kan cover me ka kan na tho po a lo ting thei khop maya amal te han thawai ka chuan mo an lo ting an che tha khop maya chu general PYD activity ya ke ni pon kan ngai ve top maya ko ngen ki ma hian an ni hi kan ma chuan an ni khop mai te ang din na chang din du na ri ruan lo nei te kha a tha khop mai tro malak na ti chaknan chanin heta ram thim lama han pakai le te dorila I ram thim field a hian general emo district emo hei sub committee ang te puin PYD ming hian malak na te alo om to chinem hemi chungcha a hian ram thim ni chira kan soyang khan kan moto kan soyang khan see for Christ kha kan thupuya ni mia wa Kristata na sengkhom kha ram thim chu PYD chu kan hoilo theilo hi maya kan hoi khop maya ni chuan see for Christ Kristata na sengkhom kan thupuya yang khan zera PYD in budget a siam ma sak bera chang hian mission field ta na budget fund hi ada ngal tu yang hiani budget a siam ma sak ber atang khan tin tu na phei chuanin kan account main account mai ba ka hian in account san kan nei to a see for Christ account kan tia kan da poimo khop maya chu da chuan member 10 India marchak pu puya PYD member 10 membership fee an ron pay ka chang hian chu see for Christ account a chuan kan da top maya chu ta chang chuan tuna hian missionary po som lai kan chom ve kan lom khop maya tin abang khami kan man zo lo khan biak in te kan sa tin chu mai ba ka chuan biak in sak na tura tan shim te hian PYD member pakhatin cheng som te an ron tho kho ma train biak in hi kan sa ve nuak to mai chu tiang ang chuan he ram thim lam hi kan hoi in kan general choir te hi an fa kom khop mai hem chung cha ma chuan general PYD noya hianin kan sub committee peng pakhatata na hian music and choir committee kan ti kha kan han tin chho khanin zai poli din ang tia India marchak general choir ti in kan han tin chowa anni khan nasata ka ma han la chowin ram thim fila te khi arunachal along huna te kan din kum la khan Christmas ten han man puya tin thil pek chi sang tenen kan mission field te an chok phur na sai be ma tin an lo hoa biakin sak tur te tin na mun ma le tur ten tia tin chu mai chu lan ni lawa kan missionary te cho phur na tur tan an lir thei te an le saka chu tiang khop chuan Notice India PYD te hian kan mission field hi kan boy puye ma ti chuan tuna phei chuan kan mission field te atang poin PYD in chun lu na tur rem chang takin field PYD din kha kan han pass le ta tuna in field panga in an ron dina membership fee te pon la khom ve a maro chon ni tang chuan be sei na sang ta kan nei lem lo ba an lo din in tlo po na tha kan nei ka chuan kan lunga oi ve ba te anga hei din du na ri ru an lo de shim khan tro ya an ron in ti ta tu ve so tho mai general conference a po hianin enge motia an chan pual tur enge mo hun te po hi la share tamila tu na hian an la ron in tan nei tu anga thadon mangeti te chu kan throi tu te po hian an clear me ka tu na hian mission field lam chu pathian zara
chalai te thanem ngai na zara he kan hoi khop maya tin kan missionary te po hi tuna kan missionary te PYD member de ke kan ni tila kan soi sual lawang chung ta chu an nia chu ti ro le ro chuan he te kan soi lai la kan soi lan tel chu tun huna kan chalai te hian missionary a kal chuak tura ril ru sen na konga le kal chuak tura huai sen na nei konga hian kan pachedeu tai mo ti turin kan han tlan yam dewa alai ro kha chu han soilan sam kan chak dewa tuna kan hun man me poi kan in chona ngai na lekha kan han zil sang dewa trong te kan han thiama missionary lamakal tura in buat sai ang hi kan alo riau maya hi kan vei khop mai tuna po hian ka vei ber te si ngami ania kan thalai thang thar lekha thiam tak tak trong po zir chop po ngai lowa pathian tu po trong danga soi thei mai enge moza kan nei te hian ron bo sela ron zuang lut sela kan thalai te hi heng missionary tur hian nasa zokin ron che chuak se ti hi thanem ngai te wing kan in som hal ani chu PYD member tan te po tunami kan general PYD president ina min challenge na kha he kam program lo clear tu jong jong PYD member te clear liam mai lawin thinlung taka ngai to achunga in lo clear kha ka du sak tak me me jeni dikha kan bel le lo kan e chuanin Kaushan pui ne na hetia kanin thunzom dan hi engtinge PYD ti hianin Kaushan pui han contribution kan dewa nei ve ti te kha engte anginge kan kal ti te kha me han shilela ya helai hi PYD chu Kaushan pui noi om kan yang khan kan Kaushan pui zok te hian kan in zom na hi an siam thathiam khop maya ei an manina thu nei na min pek lo chuan eng ma hi kan pual hian kan tilo tila kan soi sualom lo ve general Kaushan pui ina min kai suai na le anin min siat pui nang zel hian kan kal a general level a po tin district level a po district Kaushan pui suai tu te thu mu lo chuan a ran pa in ma kan la ngai lova tin bial level a po bial suai tu Kaushan pui suai tu te thuron la lo chuan bial PYD hi ama kalkalina kal mok mok ngai lova twal chung PYD kan ti local PYD po hi local church board thungul awm lo chuan ama thuina kal mok mok thiang lo kan nga ya chu chu kan kal phunga ita sela sumle pa ya po hian kan suai tu ma sa te hian pel takin in kung kai na hen lo siam tha enge ma fan tlem te si in nuk ngai deuh hian min siam ma tun thleng po hian chu chuan kan kal phung hi ati thain min tingel het ko maya fan tlem te chu intirnan general fund shima te min handa saka han tuaka rit tham si lo hian tin building sakna tur te antia tin land extension te antia hebi tuna general headquarter mun ma kan nei mek te hi man to te ka le ania an ru zo nuwa abulami an han le lea chung le na tur ta na te chuan fan tlem te thove turin min tia kum tin hian kan pe ve thina tin Calvary Bible College ha te le Delhi ate Ramley general hian project ani awangin chunga ta na te chuan engemaw zat min han tuk ve boka tin hei media tuna media share kan han ti te hian ti kan fan tlem kan ta na rit si lo hian thiam tak hian PYD te min nuk bet tlat maya kanin kung kai na thakop mai abeng var thak le mai acha chui PYD member ni ve sin ma se engtinge kan kala kan om ti po shilo hi tam tak hi om ve theina ti kha beng var na chatak kan nei ge kha ka be se ni chonin general PYD hi mi in ron contact du don ta se general PYD hianin enge office mo mun pui amo khate angji kha nei ve rengem ne tun ma chuan general PYD suai tu te chut muna piang kha kan general PYD headquarter ani mai china mase tu la chon kal phung fel takin kan suai tu ten rom man na ran nei chauta a hei district sang te chuan district headquarter kha office at mangve zui maya general headquarter a po notice india PYD te chuan room te kan suai tu ten min pe angin
hemi kan office building a kian kan han chei ve a district sang ten a chei na tur te kan ron tho khoma tin Aizol City PYD kan soi le chin lo thei lova an ni hian bung rual le eng emo a chei moi na tur te kha an ron ta lut boka tuna hian kan try tu te remti na in room thatak kan nei to a tin kan mang tangkai boka thu chia thu tra lo thet na mun poimo bera kan office po kan mang ve a tuna hian kan address hi Pentecostal Youth Department United Pentecostal Church of Northeast India General Headquarter Office UPC Complex Lalropuia 796005 house number ZA5 Salem Veng Aizol tin and da ni chani alom hle mai abeng war thak boka e kaning Kawmna atoblam kan lo nei don to mai nga enge nang mana ngai mo zong han soi du riau le PYD ti hena e North East India PYD member ti hena thu cha du in nei chuanin kha kha e toite min han soi sak le lokla nia PYD North East India hi kan din chho atangin kan soita kan khan ama sabera chuan han soi du kan nei chu kan sub committee te chungchang kha han soi zau le kan duwa a thui deuh hlek mai theia ma se lo thre thia manga sub committee pasari kan nei te zinga khan kumpuan ama saberin han soi taila PYD te hian kumpuan hi North East India huwa phian kan nei har khop maya sang ni le pali Zero PYD conference ser chief muna kan nei khan resolution number 4 a khan general huwa pin kumpuan nei vengu atia te chuanin general huwa khan kumpuan chu thiam rimna kumpuan atan kan bang chauta ala rei lo ni chu mani palani chu mo ta chuan sub committee po kan din ngal lem lova ma se kan han kal chho zela Zero PYD conference sahni paruk sai ha kan han nei le ta chumi kum chuanin kumpuana hian chakzoka kan kal theinan committee din angwan ti ta general kumpuan committee kan han din ta ti chuan ni malak na hian kumpuan kan nei chuan an ni kota hian thileng kim kal chhovin kumpuana ta na thiang rimna kan han nei nuwa khanin thuthung puan buar kan tilea thuthung puan buar kumenga maza kan man nuin in todel kan mang cholea in todel po kumenga maza kan man nuin tuna chuan thuthung puan buar ni sela laliswa Krista chandama turatana athuthung akha poimo mai nasat zokin in puang le te ang ti in kumina tang hian kan han puang chole ta ti chuan he kan bo zui na konga hian general chokha committee nei ni lova district tinin sub committee an lo din vele a te chuan district kai shuai na in bial kan hanti section te khan committee an nei le a then te pe chuan twal chung kan ti local church a po local PYD a po kumpuan committee nei hi kan nei nok ani kumpuan hi khatia ka soya general huwa po kan nei har kati lai khan district angte bial angte hei twal chung angte chuan kumpuan poimo te dewan lo nei thina lo tling takin an local pui to thina kha tuna po hian kan chalai ho te kan cha du chu general huwa pin thil ti hara chu wa chuan district a kan halak na te bial anga kan halak na te twal chunga kan halak na zong zong te hi general PYD activity poimo lutukani ti hi hreturin kumpuan kan bo zuina chungchanga po kan ngen ngalani in music and choir committee kan nei ti kha kan soilan zap kha an hi sangni le paru a kharin rongbol na zaw zo kan nei theinan ti in general music and choir committee hi general PYD conference khan an as ti chuan ni khan ma an la chowa music festival ten buat saya in music
committee chuan adin san bera ngain zaipol an dinani sinakan soita ka an ni ramthim lama po na sadewa mamin lak saktu ka an ya in zaipol mai ba ka hianin general koiran handin mai ba ka hianin musician te engemote khompui ni khwa asana in ruat ngai lawa India Marsak program aom reng chuan man mai thei turin musician te po an ruat thlap ani in katia music and choir committee chungchang kan soi lai khanin zaipol akan tlem han kal le kan duwa general choir hi adin tira trai notice India PYD activity ro pui tu kan ya zaipol hau tak zia chu tu la chala te chuan rianga adin ti te pe ka chuanin fan kha ani tlem sia general PYD kha an ha te ko mayama se pachel mal somna lo khendan hi an ha na atang khan lal pan mal somna pe ni hian ka sia an che pui khop maya din na ni atanga an malak na hi soivek don la soi se na ni lowa notice India PYD ai hi an o so khop maya kumriat an tin na zaipolin kumriat atin kuma me kha chuan Mizoram po lelte awat le vulmoy awat ka an la ve de maya kan zaipol te kan chuang ve khop maya tun thleng hian nung takin an lakal chho ani in mission fila an rong bol na kha chu nia sum le pai le thilpek mangten an han kal kha ania kha chu ka soi bel to lovanga unit danga notice India I mean o sak na hi an soi tel le kan sa ka notice India I o hian Myanmar General Conference trumni an mani sum sengin an kala an ha thei ku maya kala da soitura tama kan zaipol te kan an thokrim ko pa an motor chuan na te kan an kor thlem de khop te kan an fe suaka an fak oma lalpan mala some ema Myanmar General Conference po voi ni an han mang chowa an achang phei chuan kei po ka han tel pui ve nge nge ta ha na te po ka han thlen chho pui ve a an rong bol na hi an nung em ani tin music video te siamin zaipol dang katia kan soi lai kan district zaipol ka a omreng thowa district sang sang ten zaipol an nei thowa khang ten en kan in pum khat na tha nei tu rian man la thiam khop mai eng eng mo hian buat saya India Marsak thalai te min ti pum khat ema district lazok aizol ko chunga mi lo te po an nuk mai ema kan zaipol te chunga hian lom thu kan soi tel hal ni box sela in an mani support tu hian India Marsak PYD te po hian chan kan la ka trong trai na le na kan lo chan pui reng kartin la hi voi hi an zira ti chuan chu ba ka chuan engemo program hi an nei reng boka district ani emo general level ani emo khatiang ang kha an ni ve de reng boka wa khian an rim emema kan trong trai puyan ngai hle ani chereng tak meu ani in khamwan tu chansin bu committee hi kan nei boka chu PYD hian general huap hian chansin bu kan nei ngai lowa sali som pani lunglei farm venga conference kan nei thum khan conference vai som hi le pariat na ani chu office som thum le pali na so ani chu ni som hi le pariat April sang ni le som pani lunglei farm venga kan nei rural number pasari na khan notice India PYD huap hian chansin bu siama won ron ti thut maya district sang te khan an lo nei ko sia ti chuan eng tin nge kan tiang a hlu lovang district ina nei box sia heta tua chunte bialten chansin bu khopuya pechan an lo nei box sia kan te kan lau to khop maya amaro chu hoi sen to vin ro rel na khan an passport maya ta chuan bo zuyan nim ha rum boka chuan kan han bo zuya sang ni som pathuma khanin youth eco tin chansin bu kha kan nei manani ta chuan youth eco kha kan han chua RNI lam kan han boi pui kha
alo boy thak zek mai sia arenai ka chuan in poni se etia chanchin bu kan nei general in nei chuan general PYD in anei chuan in district dang hian district in hian in nei to lo mai u an ti tat maya kan district suai tu te pon za om khop maya ma se in pum khat na tha kan nei theina turan yang ti in resolution an han nei ta ka chuan an chanchin bu te kan han ti top room chuan eng poni se hetia district a top don rau chuan thamuan tu hi Northeast India PYD inga chanchin bu chuak masabe alo nia North Mizoram district ta ania idir mai u antita chuan thamuan tu chu kan deal ta ani po North Mizoram district PYD lampon ui phal lovin general huwa pani te chuan manganga ti in RNI nei felsa thapan ya kan chanchin bu po chu ti chuan kan han lak sakta thamuan tu chanchin bu hi tun theng po hian kanin po na thabere nia etia kan soilai kan soitel du chu alak chung changa te aman pek chung changa te hian kan thalai ten lak chau kan tuma poimoa se kan chanchin bu hian in PYD om na rigot ni lovin PYD din na lopo kan chanchin an lo hriat theina turatan tual chunga malatu te kan ejen sang te point thanem lo ngaya PYD member zong in la vek turin kan ingen ngal ni sela a thaw me ka soiri de lik na soi tu tam de ta in thamon tu kan soi lai hian kan chanchin kan tual chuang kan chanchin te lua om lo hian kan editor ten hena pezel tur point kan hanin yan tak mewa kan chanchin bu nei chun hi kan hlut ema tuna ko kan ngai ro puya thakin suwa kan ya India ma sakazau sia English section tenen ti han kan han tia mizo tong selo te point an lo riat ve ti nan ti in chanchin bu kan nei thamuan tu hi kan ngai ema zero PYD point angai poimo kan sub committee pen poimo tak pakhat ania tin thatina chere ania kan ngai lu ani ti kha kan soitel lea in environment and forest preservation committee zero PYD kan nia lo se to mai the ya kum engem moza sami pariat general PYD conference role number pasari na bokin environment hal na ko nga pala apas rup maya isuana committee minga khan environment and forest protection committee preservation committee zokina da ta isuan ma kan la sowa Mizoram sarkar khan in tui puya kang kal sowa pe ka chuan kan thok ho na sakhop maya kominte po hian ma kan han la chole covid hian lin ti buai lu tu ka luangin ma kan la chak thei lo na tun tuma po covid in min han ti buaya kan buai na ber le India ram mai ni lo cover pui poi na kan buai pui ber chu oxygen ani chu oxygen a chu ashan pa siam ngai lo min pe tu chu ram mo ai hi kan la poi mo khop maya general PYD po hian in etia kan soi lai hian general committee kan din ringot ani lo ba district dina kha sub committee kan din vele zela in bialan dina achen phaisun tol sunga te po environment and forest preservation committee hi an lo din ve zel poka kan chakna nar ani poka thing phun te tin hei lunglei kong so han tlan pheyila kan PYD te sul nu rasiveng kan ti te ka soi seng lovang songlaya tol chung thalai ten tlong kam chhovela lunglei rota son kong sira thing an phun te uluk taka en kolin he committee noya tang hian ma kan lani ti kha kan soitel du poka in education committee kan tia zirnalama hian ma kan son zel theina ti in sangli pariat general PYD conference rorel paruk na khan education committee hidinila nasazokin zirnalama PYD ten ma kan sona ko sana lo than len theina ti in andin boka sumia din atang chuan
kan chalai te zinga Mizoram bot noya ati thate choi moina conference ate kan nei thina in sport lama po chutiang ang chuan ti thate choi moina kha kan neya hi kan ngai poi mo khop mai tin ma po kan son pa in kan chalai te hian education lama po sul nu thatak an nei chowin kan sia kan tui pui ani tin overseas ministry working committee kan nei boka chu unit po na kan va fe chuan lam ani ve thunga hi kan so yang khan India Northeast India po India unit atangin kan in tang ani kamo hian Bangladesh unit kan neya in kan sakloka Pakistan unit kan neya Myanmar unit oma in India unit alo oma chu Central India lama tin chuba ka chon Sri Lanka ku UPC International noya unit tang alo ni leya anni tenena in kung kai na tha kan nei hi kan du khop maya chuan Northeast India PYD po hian account san te nei in unit po account kan tia sumikal thang chuan kan fe chuak thina kan zai pol te hi mi hian an tangkaya general choir vai ni lovin Aizolis district choir te po Chennai te India unit program and conference ani ve mai ang chu Joshua Generation Youth Camp an tia chunga te chuan kan han tir tha a zera PYD mingin in North Mizoram district choir te po Hyderabad Joshua Generation Youth Camp mangin India unit program a tho kan han tir tha boka tin kan so yang khan Myanmar Lunglei district choir te Ranguna Myanmar General Conference UPCI mangin Lunglei district choir te kan tir chho boka in North Mizoram district choir te po Myanmar tho hian an tir to boka in chuba ka chuan he overseas ministry working committee kaltang zelian khang kha ani ta a tin ani ba ka po hian international kan try to tenen po in thunzom vek ania alaya khanin ani hian nasatakin miron tuipuya tang loma kan conference kan nei zota sami somle pariat kan nei zota ka te po khan international kan youth president pastor Michael NC kha America tranger lo chho tura ti ania maro chu ashwaina mo phurna kha an thak man ta lowa ani point thu cha te choron zia ka tikan international thing point kan in thunzom na hi atra ani local thita lowa chantin Australia kan youth president Reverend Jonathan Downs kha speaker kan mangtani kha kan rianga mo katiang khan kan subcommittee te malak na hi aro pui kho maya kan rin role an ni kan ti lo thei lova hen zong zong a hian kan general shoi tu te hian engkim mai hi ma min shoi sak ve zela kan lom kho maya India marchak thalai ro te hian hetia kan tual chung levela kan na lo tho te hi a thlon lova ko vel huwa pa hianin kan inzar pharin Australia lambok chuan program te po minron nei turin minron tia Australia kal turin kan in siam vek tua kan in pe ani dere general Kaushan Pui le district Kaushan Pui sang point sum le pai te po in han tran pui lim diam to nu kan visa in han kan sel sak thuta kan kal don trepa ten kan zai pol general khoe te po lungnur takin oma kan khongai ko maya an to lova tiang chuan Australia po kan kal thei talova ti chuan sangni som hian program sangni som hi a khan program kan han duang le a chu international huapa kan conference poimo deuh mai pakhat Asia Pacific Youth Conference antia chu Philippines a khan Manila huna nei turati kha ania kan zai political ro se kan tilia general choir kalnan kan tia aboi kui tu te mazong le general official tene kan be chowa kan phu khop maya
sum le pai po kan nga a in kan thlen in tur te po engkim kan ti fela kan hon pa in kilaya Thailand a Bangkok a te po Upc Kausan Bangkok ko pui chunga po Kausan tha tak tak kan ya chung te tlo pa chuan kan te ho pa kal na tur nen lom kan duanga ma se chung te po chu shipuya wangin kan han tlo le a overseas ministry working committee hi atangkaya chu tiang ang chuan ma min lak saka engkim sum le pai te po chung kan hotel thlen na tur nen lama an ti fel ton wa chuan hei kan tol le ta poi kan ti khop maya ani committee lam hian na satakin tu na hian fe chua na program tur hi unit pon foreign lama kan fe chua na tur hian la dap reng ani ti kha kan sub committee te chungcha po kan soya heng zong zong hi notice india thalai rol te kan in pum khat na awanga ni ti hi losia selakadu tak meu ani atop na tak takatana kan soile du chu Timothy hena Poland pathian ngai sak turin in soi zoi ro ati kha voila hian mishinga kan in soi zoi na hi chu helia kan dam chunga kan taksa sel nan te ni ma se pathian ngai sak na hi chuan nun na tu na om sa mai ni lo nun na lo la om le tur ne pek tiam na ani awang khan a hluani ti hi Poland Timothy hena sei hi kan chalai te hian kan sia ta tul katia tulai kan chalai tam tak te hian ko shana in man te hi boring tian sia a chingan ti deu thon zel ni chu tiang ang te chu kan nei to a animi alo ko shana hanin mang che ila kan nun hi aru khian anuam veng veng khovel thila anom na tur dang dap ho hian an anom na tur nia an siat an vati zo chia thap hang ina nom le ma se pathian ko shan bela lalpa chia in soi zoi nana ko shan mang tlat mi pathiana in soi zoi mi reng chu pathian ngai sak zonga in soi zoi ho reng chu he khovel dam chunga po an nun hi azang khai tlata in athabuan tha ka he le dam chunga ngei po chu mai chu la ni rowa kan lo thi ani po in lalpa ko shan bel tlata kan hun te lalpa ta na hlan mi le lalpa chi mi ren chu kan lo thi ani poin tho le huna chatuan nun na chang turin la li suan he na kanom don sia chuan pathian ngai sak in soi zoi na hi tam zok nei turin kan thalai rual te kan in cha tak meu ani ti kha awain kan in kom na kal tlangin kan som tak meu ani ole kan income na te kan lo du to don to menga income na hun chatak min pe ka van kan lom lu tu ke pa lom tak zet ani ole PYD member tele lo clear tu zong zong te tuna kan general PYD president ina thu min cha te kha kan thin lunga wong rengila ti kha kan in som non le a chuanin kan soita kan khanin thalai huanga hianin zirna a hlotling te le infiam na a mi hlotling te khatiang chi te kha thalai te na kan hlok pui tur ang chi kha ron ti chwa thin kha kan tum to don ani ti kha kan soile du ni e clear tu zong zong te in zawai in mang thau le